nei mo le saunoanga, tari fuai tau, ala ua fionga le minsta o tiute I mata upu salanga e sui. Ma le whalona. Whaafitai mo la manoa I la ufionga le fonga fitalai. Natu le tai au o le awa lafo I le liuol. Le tautai le whaapolo mal whaasangi. Nā alo whaiwai ei la ufionga I le fonga fitalai. Le lava lawa whaafunga maua le paia maulunga o le nei maota. A tātou whaasangi le atua. Leo nā lofa malona ngā le lei. E manuia ai o tātou whaiva. Le fua whasa aol tumbu le fulo le tawai sini. O le sa e tiu ma tatoanga. A wale wha mua mua le nei aso I nei a sao I manu. Watu foi malu I puenga I la ufionga le fumtalai. Usai o le tātou aso fono wana nafi. Ma waile ava noa e to e tā pena le lei ai. Ia ma wha wawi nai. Se manatu foi o le ministau tiute. Ia wale whaatinoina o whaiva o le matanga luenga. Ia e maise o le lavaloa. Pa ia mawalunga o le maota. Ua maluali I le tupua. E peo le suafo le tula fale salvalas. Ai nā moli I le maota. E peo le tala ia pestali lumayava na I vailoa. Wa o lea ua matali I lau whanua o tia whanua nei. Tia whau nei. E peo le saafi le maota o le whautanga atangi. A Samoa. Ai sei whataa. Ma fili ai le afa. Ma soa ai le pule. Awa se manuia o Samoa. Awa le maota o le whautuna atangi a le atunu. A le so o lea ua pasioa paioa. Ma ua mamalu foi ma mawalunga. E peo na iloa e toa ma fiti lagi pula. Ina ua papatonu le whaiva o pili. A e tamatautonu le suafa o tamaitai palauri. Muala ia o le atu laupua. Na I tari pai pai. A wale vi inga o le atua. A manato te leto e seu ta filina le la. O wa lea ua fai fo la lango le folasa. Ma wali lingo foi le mata whanua. Na ua malu maunu le whanga tia seu wali. A au tele I la sia la le la tonu na I le fale tua masanga. E mua mua na uta whai le niu ata. O wa lea ua au piu pa ia o le palemene. Iona ngalu tata. O te whata alofa, ma ofo alofa atuai, ma le lau fonga fia fia I lau fionga le fonga fitalai o le maota. Whata alofa, ma ofo alofa atu I lau fionga I le li palemia. Lau sunga I le lauli le mali atoa le watea, po lata I vao fosi Smith. Le sui palemia, minista o kapeneta, whapea sui minista. Ni ua le vai o sina I le nai tu o le maota. O te whata alofa ma ofo alofa atuai, I lau fionga I le taitai o le tua ngai, ma le sui taitai. Whata alofa foi I le fionga I le sao whapito. Papea foi sui mamalu o le palemene. E le la aloa foi se whata alofa le sui fonga fitalai. Le whailau tusi ma le sui whailau tusi.
ma le mamalu le au whainga luenga o le official fono. Whatalofa foi ma o folo fatu I whaululunga o matanga luenga umal malo. Ai mai se whala putonga tu moti. Ai tainane le mamalu le tapua inga le atunu. O lo mawhaio le tātou mafuta I le nei tai au. Te whatalofa ma whatu lo foi. Awa le tapua I te talo. A le au mamalu le malo. Lau fionga tui maleli whano vale toa swala vile lua malau masiofo. Tainane le a fio sa se tolu. O sui o le fono sui tō fia mau tō whalitua. O whalo whātu foi le whamasino sili ma le presidente o le whamasinonga. Ia lii ma tamaitai whamasino. Whapea le mamalu o le whamasinonga. Ua mamalu atoa I nei le maota walo tapua ia o tātou whaiva. E le pa ia o mawalunga I ainga o tupu. Ainga o nofo. Ainga o papa ma ainga na tawhaiwhai sa moa. Tainane le a fio tama ma o lato ainga. Ainga ma o lato tama le usonga tu muampule. I tu au ma la taua. Ainga le tai. Ma le waa o fonti. Ua mamalu ato toa fo ya wa le sila mai o tato uso I tutuila ma manua. Ile fio la o fionga il kovan sili ma le lutena kovana. Papea maota e lua. Ua le paia maulunga ya sua ma le waifanua. Fofo mai tulangi sa ole ma sale au mua ma le launiu na sailu. Papea fo ile mamalu ile la au na motasi ma tō le whale ula ma tama o le manua tele. Manatu o paia ia ma mamalu o Samoa o lea wai uma la lato tapua inga I le maota le nei. E a mata mai le taisa masama o le tui manua. Se ia pa ia fili mo pule tuu na ta wilo ai malo. Laua fionga I le fonga fetalai. Ta wia ina ia usei mo o usei o whapai atu le paia mawalunga o le tapua inga so tu malo pelo le whanga mwhale ase la. I le amata mai mata utu o le malai o le toto e a fio ai la inga swafa. I ale malu ma le mamea ma lo lua whale na lua fua. Susu le usoli ma le malu ya sa le ali. Turo una foi malai fono I vaiana ma o le wha. Ma vaipu a wale sua sua. Fio fa muina, fio to pepe le mapu. Sule usoli. Malu mai nga ngai folvao. Tulong na le malai lo to ne ma tawai a fio ai fui ma malama. A fio to sani le fa yao. Malu mai le ateli fa nga. Tulong na le malai tfang manu. E fio ai tuala tamale langi o le papa antaus. Fio ai sani, fio le au pepe. Su le matua o pale. Mamalu mai sa yauta. Tulou na foi le malai swalo mavatia. E a fio ai le ainga sa tuala I le uso malai lawa. Lau tau fatu I mayava. O le tawhai paia. Lau fitalainga masina lupe malau tulau niu. Lau tau fafi nau le la au na fau a ana. Lau tō whawhio I wā o le tapau whanua. Le mamalu le whalitu sa wailu ma le nofo I tuainga. Tulau na foi malai fono I mulivai ma lalotoa. E a fio ai la inga taulangi. Su le usoli. Fio le matua o sa tuala. Su sa maila maliu mai polo E wha al whale ana. Ma tangata o le vavau. Tulau na tanu malala. O le ele na tanu ai le pute o le tamu. Lau fionga le fonfitalai. Whapita o ngafa se langona au wale au sa le vi. Tulau na lava le sasua whawhenga inga umo so I tu malo mo tō whalitua. O whawhenga inga taulangi uma le paia o la inga sa tuala. Ma le tama sa tuala tainane le matua ma le taulangi. La tai nganga e olo ma le tu. Le mamalu whalitu sa wailu.
tainane le fale ana polo e fa tangata le vavau fa fetai ma fa malo yo to fai walo fiao ai mai so lo to fa fale le malu ma fa puna paulia ile afioanga ila auto tapu inga te talo manono manua wa se manuia o Samoa fa fetai lo sunga le toina lo sunga tu itonga leota mal faltua fa pe foi no fa fe ngainga mo to faltua pa ta lo fa foi so tama falanganga lau sunga va wa e sau mal faltua ya susi masia matu e kalesia i safato out malo le pale malo le folau fa tai tapua lau fionga le fon fitarai se wa fe lava sia matu matanga luenga lau fionga le minister lango lau fionga le vea Solomona pa pe lau fionga le ofisili lau fionga mulipola le malu maltino ele fa ngaloina foi e tautua fototo le fionga ya fonti tala itupu li ataefu ile matanga luenga ile tele o tausanga o upo la tato fa mavaenga sawia ina alu o lo yai foi nisia vanoa e tele te tala mai ele atua mo la o fionga fonti e tapoi maia se yo liwane se fa leo so tato sao o wale tala fa tau tu al tupe le ne tau sanga lo ono fitu ma fa malama nisio mata upu sala nga e sui mamalu al parlemene la o fionga al fon fetalai e fia fa leo ina ile nei tu la le nga fa ftai le minister tupe la o fionga mulpola na rosa le a fionga ile ofisa sili male matanga luenga e tu sai o nga luenga fita sa tu nga pati ai wa le me moni le fai ngo fie le tau fa so ino se leni mo matanga luenga male malo ai mai se foi o le atina ina o le tunu fa ftai foi le tai fono sui tai fono mal komiti fa parlemene o tupe maua ma tupe totongi la o fionga le fon fetalai e matuatu langa ese le tala fa tau au tu al tupe lo fitu o le au tatu o sia le nei fai numela e tesi malelua piliona via le atua ilo na lofa malona nga le fa soa ai manatu la o se eloa mo le fa malam la maina o fesidi sala nga ai ele mamalu o sui su fono le parlemene ile mai tau atu ile taimi o sola ele tele ni sui mamalu na fea le nei matanga luenga ini o latou finangalo faalia peta o le a o tau mawhai e tali atu e winga i finangalo na fola sia e pei o le finangalo na faalia e le sui tai o le tuangai o le fasili pe ai se a o si tia ai tiute ai leo si tia pasene o tupe maua momoa e fa vai la tele o fa le le so siri fa pelan fai ala o ia la o fioma tali no fai ia malie mai ale minstasi ia malie lo finangalo le tai le tuangai o le sui tai le fa pe a fai sa o la fa long fa malulu atu e la o fioma tai o le sui tai sui ia malo on sa ia te sila fia so ia tu le mando si sui te nonga le tau po le wa a fe le fionga minsta le or fisili ai le si ele o si tia ia mo la fonga tong nonga winga mo import duties excise tax me pa pena after no fioma le la
Ya, whawau sau noanga lo whionga le mista. E whawaenga o tupe maua loa wina le official tute mai la fonga o ta ua. Tupe maua, lua olua lima, lua olua ono, tute mo loa whaul whale mai. E iwa suma le ono miliona, wha se lau tō suma le walu afe, ono se lau ma le ono. Lua olua ono, lua olua fitu, se lau ma le walu miliona, ono se lau ono suma tasi afe, tolu se lau vale lua, malu lua. Ese senga. Se ful malu lua miliona, lua suma lua, lua se lau lua suma lua afe, fitu se lau fitu ono, ese fulu male lua, tesi male fitu pasene. La fonga VHST o loa whaut fale mai. Lua se lau lua suma lima miliona, lima se lau tolu fitu afe, iwa se lau lua suma tasi tala. Lua o lua ono, lua o lua fitu, e lua se lau lima lua miliona, lima se lau lua se fulu afe, fa se lau tō suma tasi tala. O le ese senga, e lua suma leono miliona, iwa se lau valu lua afe, lima se lau se fulu, pasene se fulu man lua. O isi la funga o loa whaul fale mai, e iwa suma le fitu miliona, fa se lau iwa lua afe, valu se lau fitu fa tala. Luolo ono, luolo fitu, se lau ma le 5 miliona, ma le ono suma le iwa afe, fitu se lau valu fatala. Ese senga, fitu miliona, 5 se lau fitu ono afe, iwa se lau se fulu, e fitu tesi ma le valu pasene. Ile maita watu ile taimi wa sola, ele itele ni sui mamalu, na fele nei mtanga luenga ni olato, Peta, le lava la fanga solo atu, ia le fanga solonga o tari. O le si fa malam la maina, o le fasile sui tai o le tuangai. Ua fa mawina le finangalo, o le sui tai le tuangai le si tia o le tupe au ina. Ai le o yaise si tanga o tupe maua. O le tali le mtanga luenga, pe fa pe feo na au sia, le awina o le tupe tele, o si tia i le tala o le tupe luolu ono luolu fitu. O le au fai e ono suma le 2 miliona, valu se lau, iwa suma le iwa afe, iwa se lau ma le valu. O le se fulu ma le lua pasene. O le tanga ia mtanga luenga i tonu o le whanga i o inga, o le awina o tiute, po le enforcement ma le compliance. Masa iri awala e mauti noa ai o tiute o loa wina sao. Maonga tasi ma whawai tala whiangai ai. Ma ia mata i tū ma taum whaina ia whai titia tū langa. O lo whaatino ina se se. E peo le whaonga ina o whaamatalanga le sao. E fua i ai tupe au ina. Whateitainga. Invoices e le sao. Whaatulanga ina o loa ile tiute sa. Clarification maisi vaenga. Ole sui mamalu o fale alupo fionga ya au tima le vai. No fionga fong fitalai. Sa fesili. Sili fia mal malama. Ia, sei fai se malolonga lo whionga le minsta lo vatu lai mai le whaula vele sui te tai le tuangai tu lai mai. Nga stai lo fionga mo le amanoa. O le ua mauatu ia mo meo mafuanga, tasi le mafuanga mo meo invoice le sao. Le mauatu sao noanga lo fionga. Vesili po le ala si fufuanga mtanga luenga. Ua maua uma ia kampanie, faya ia amio, ala si fufuanga masfatau mtanga luenga. Toi maua uma i tiute ia. Ia maleanga i luma. Ja, o mau mai lau whionga le minstal whaafsili ma le whaula vea, mo meo o invoices fo nei e whai e whaatau mtanga luenga, sao no mai? Manino le lei, ma maua le lei. A whai e ono sai le sui, o le a whanga solo tua, ma maua mai le mea lo e finangalo iai. O le sui o whale alupo, fesili wha manino mai le vai vaina, o tiute ma tupe maua.
Tali ole vai ino tupe e tatau o na uina ile official duty. O lo ile pa fitu ma le pa valu o le tala fa tau o tu o tupe. Wo ono wo fitu ma le ata mfai au ili atu. O le official duty le table lua. Tupe tatau o na uina wo ono wo fitu. Tupe maua. Luolu lima, luolu ono lau telenga e fa se lau viva se fulu miliona. Iva se lau sumal valu afe. Valu se lau lua fa. Luolu ono, luolu fitu. E lima se lau lima sumal tolu miliona. Valu se lau se fulu mal valu afe. Fitu se lau tolu sumal lua tala. Ese senga. Ono sumal lua miliona. Valu se lau, iwa suma le iwa afe. Iwa se lau ma le valu. Se fulu ma le lua tesi ma le valu pasene. O le vaenga lo na lua po le table free. Pasene o tupe au ina le official tute, luolu ono, luolu fitu, whamtalanga. Au whai o lau te lenga o tupe mau ale malo. Luolu lima, luolu ono. Valu se lau, ono suma le ono miliona. Iwa se lau lua iwa afe. Ono se lau lima iwa tala. Luolu ono, luolu fitu, tasi le piliona, ma le valu miliona, ma le tolu su ma le faafe, lua se lau se ful ma le iwa tala. Tupe au ina le ofiso tiute, faa se lau iwa se ful miliona, iwa se lau se ful ma le valu afe, valu se lau lua su ma le faa. Luolu ono, luolu fitu, lima se lau, lima su mal tolu miliona. Valu se lau su valu afe. Fitu se lau, tolu su mal ono. Pasene fatu sa itu pe awina al malo, e lima su mal fitu pasene. Le luolu ono, luolu fitu, e lima se fulu mal lima pasene. Ile tausanga fal tupe o lo talani o aina nei, le luolu ono, luolu fitu, e lima se lau, lima suma le tolu miliona, valu se lau, se fulu ma le valu afe, fitu se lau, tolu suma le ono. O lo i tonu o le tala le tupe, tu salea ma le suma le lua, tesi ma le valu pasene, o le ono suma le lua miliona. Iwa se lau, iwa suma le valu afe, iwa se lau ma le valu. Tala. Ua si tia ai fatusa ile tausanga e lua o lua lima. Lua o lua ono. O lea fai e tusa lea ma le lima suma lima pasene. O lea fai e tupe maua le malo. Ile tausanga fai tupe lua o lua ono. Lua o lua fitu. O le waenga lona fa. O le fa matalanga sao o tupe maua po actuals. Le tausanga fal tupe lua olu lima lua olu ono. Tupe maua fa te tau fal tupe lua olu lima lua olu ono. E fa se lau iwa se fulu miliona. Iwa se lau se fulu mal valu afe. Valu se lau lua su mal fatala. Tupe au ina sao o actuals. Maile o tasi masino yulai lua olu lima. Ile lua tolu ole masino yuni lua olu ono e fa se lau fitu sulma le iwa miliona tolu se lau lua suma tolu afe tolu se lau fitu suma lua tala tupe pa u suma tasi miliona lima iwa lima fa se lau lima lua lono winga o tupe leo le tau fa nga so le au ina mai leo lo yai le fuanga almatanga luenga tau ona maua mai le se leni le taimi le o la inai se full tasi miliona lima se lau iwa suma lima afe fa se lau lima lua o le pasene au sia po le take e iwa se fulu ma le valu pasene ia o le e fua i le tupe maua ua au ina i le aso lua suma le tolu ma sino iuni lua olu ono o le tangai al mtanga luenga o le a ausia na tupe au ina le tausanga fal tupe lua olu lima lua olu ono ma le atau ma fai foi e pei ona ta ua ina i ausia
le au ina o tiute i le tausanga whale tupe. Lua ono, lua o fitu. Ona ua atu leile sui mamalu o whale ata, le ala i le pule rimoni a yafi. Fesili e winga i le system o le asikura, o loo whaonga ina e le matanga luenga o tiute, maana stakeholders. Mo le sila fia le mamalu al mota, o le system wha computer o le asikura, sa amata whaonga ina mai, e le matanga luenga ma le malo, talu mai le ploke titele le matanga luenga, ile tasiiva i wavalu, anga iatu i le lua o maletasi. Sa ilo nai le whatinonga ngā luenga matayala, o le whanga solonga o le kiriaina o pepa o loa, tangata whe mala ngai, o waa ma o loa whaulu whale mai. O Samoa le urua ia tunu o le Pasifika sa mawhai, o na whaonga ina lea system, wha computer, wha nei on po. E whaanga yo iai ngā luenga uma, a le official duty. Sa toi whaatino fo i le isi polo keti ati na e tede a le matanga luenga, i le tausanga e lua o tasi wha. Mo le toi fuata ina o tula fono wha vai, ma tula fono wha tontonu o le tapena ina, o ta iala ma wha vaa o ngā luenga. O le ilo ino le wha tūlanga ina o tangata whai ngā luenga, ai mai se le toi si tia ma le wha le leia o le system, o le asikura, mai le version o le A+ i le asikura world, o lo iai le taiminei. O sa mo foi le atunu mua le Pasifika, sa au sia le tūlanga mawalunga, o le si tia, o le system sa whaungai. Fa o le wha uminga o le asikura system, o le automated system for customs data. O le system ala malo au fatasi United Nations e whaonga ina e official duty ale tele o atu nuu o le laulangi mo le whaaffaingo fia ina o le whaatinonga o ngā luenga e siria ma le se laulua sifulu atu nuu o le laulangi o loo whaonga ina le nei au unanga e au fiai ma le sulfa atu nuu o le Pasifika o loo whaonga ina le asikura e peo Samoa, Fiti, Papua New Guinea, Vanuatu, Solomona Matonga, ato ai maisi. E te le au ngā o le nei system o le asikura. I le whaanga solonga ma le taulumanga o tiu te whaatino o le matanga lwana. O lo mawhai o na mauai wha maunga o waa, uta ma wha moli, tangata whiawhiwai ma pasese, o kampani ma tangata taitoa tasi o lo awina mai tutonu, o Samoa o loa ma wha moli, o tiute ma la fonga whaatatau mo o loa ai maise pepa ke lia mo o onanga ale ofisa o tiute. O loa so solo lava ta iala ma whainga whaavai o ngā luenga ma le wha o ngā ina o le asikura. Mo ia ngā luenga whaatino o loa ma whaifo e le asikura o na pue ina wha maunga e peo na mo o mia le ofisa o whainu mera wha mauwina o Samoa. O na tanga luenga o tupe, whale tupe tūtotonu o Samoa, ma isi matanga luenga o le malo, mo la tō wha maunga ma ilo ilonga. Fitu o le asikura, fōi o lo, ma taitu ina ai le wha malo sia o le au ina o tupe maua le malo, mai tiute, ma la fonga o loa wha ulu whale mai, ma au ina atu i whafo. O lo fesoa soa ni fōi le system na ngā luenga, mo puipuinga o tua oi, hala i le whaonga ina o mea whainga luenga, le risk management, mo le ilo ina o tūlanga la matia, e soasani, e filifili a yuta, e maualunga le la matianga, mo e mataitu ina, e le au whainga luenga. Palu, ilona o te lenga, o le asikura, o se system ta ua tele e soasani, ile matanga luenga o tiute, male malo mo le wha malo sia o manu lauti le nei matanga luenga. Mo le au ina o tupe maua mo le malo o le wha whaingo fie ina o pepa o ki lia mo whata ua inga
ai mai se le matai tuina o le puipuinga o tātou tua oi whaamao malo male manuia o Samoa. Ire male iwa o lo wa amatalia fo i whatalanoanga ma whiutanga inga o le tātou paanga a tātou paanga mai whafo mo se isi ati nae al mtanga ruenga. O le taimi nei o lo ana nafi ia whapea fo i la solua o lo whanga solo i pea ia le whatalanoanga a le ofisili o tofia nei a toa i ma tātou paanga ia mai whafo. O tātou stakeholders ia ma agents il whatalanoina lava o le mata upul nei. Ia mautinoa ua mapo lo na whaongaina. Ai mai so le si tia pea o le tūlanga maua lunga ma le lei o le system e whaongaina e Samoa. O le facility trucks o lo whiangai ai ma le matanga luenga. Tasi le mea o lo tūlanga matauti ai whanga solonga. Malia whenua ala o whionga le minsta, se whai foisi nau malolonga, wha malo le whola lo e whau la vea whalea te toru tu atu le awanoa. Alo whaftai lau whionga, mo le awanoa whaftai lau whionga le minsta, i whai foisi nau malo, i ana o le ala le ana wha mawhai lau, siningia o le system lea. Ana tua le peona e sao noa. Tātou wala tunu mo le Pasifika na whatai tai e. Mana tua le tau sanga le valu ma le whionga ile. Tai tai le nei tū. Tai mi o waia le waanga le Human Resource le PSC ma skama le whionga ya nonu olo i nei. Sa mako i tala ina o le system lea. E ka ua kele. O le e al masalo ia tātou le teimi e. E mai system whapea. E mai se o leftu a mai se whatai tai se atunu. E whaftai o leo tu e improve. Ma tu e alu numa. Le mele lengo silingi ai. O ngā le ku whakasinga ni tu ai nei. O ngā le mwhenga link ma ISS systems. E whaftai tele lava i lau whionga tu whamamlama le vai ngata ua. So swani lam tanga luenga. A le mele na usili ai lolea. O le awa sa no tonu wa le mta upu lea e la vai ai o loa ia mai tonu the last 3 months. Amata mai a pelila me o pe pa u ila lo ia o loa. Ale foi la wa sa no suta se milion la tupe lea pa u le terminei. Na ofisili ono le ho le fo ngal malo tu sa no. Ia tuti o fonta mafa ia e arumia mfanga tele la tunu ia manisi foi o loa fa nga la tunu me se me o fo fale ai pe fa fe la e la fionga ona e le wa esa no sulu percent ono su vatu itia ono su tolu miliona de tu pe fa popo le e fo e moment to sang fo ai a te nga ili output free border control border operations ele ai se si tanga o ngā luenga whatino. O ngā kusa malava e a ngā luenga whatino ne tau sanga ma ukal nge kau sanga. Whatupele alu nei, ma tau sang fo. O le ala le alena fsili ai e a e fo ile e tupe ao mai e lam tanga luenga. Mo le tau sang whatupele a sau nei, ona e whaia si te leo tu langa lo fo e ao mai e lam tanga luenga. Ma le whaala Ia, tu atu le awanoa e wha wau sa unanga lo whionga le minsta? Ia, whaftai mo le tulai mawhul sui awani sio vaenga e na fia mala mai. O le se fulu maltasi miliona lea e taua. O nisi o tupe o lea e talafu o lea tau tuli mai ele tanga luenga. Al tulanga pe ona yai le target o lo yai mo le lo o fitu. Pe ona utaua. O le la afa mautu le sa ilinga o invoices ma me umane. Le ai se me o suia tulanga. Pawalea ne ya fa mautu le vaenga ia. O wal tu pe mau wal me moni le o atole. Tele tu pe le mau. O no le mau popo le vaenga le. O le wa sa no le ofisili. O le amatua tu u ele ato toa mal mtanga luenga to si sila to ai vaenga le mol fanga solonga ina ya usia le target pe ona yai
o le fisilingia o le trucks o lo whianga iai malamtanga luenga. Sa mai tauina lava ele nei mtanga luenga le te le watu ngalunga. Mamanatu faalia ele ofi mai o fala au fasaina i tonu o sio tatu o tunu pele. O te toe fia whatepa le pale mene ma le maota i ngā luenga te tele ale mtanga luenga tiute. Sa whaatino ilana pito la au o le pui puingo tua oi ma le saonga le mu. Le tausanga ua mawae se ia o mai le taiminei. I le tausanga ua mawae e fitu operations sa whaataunuina mai ulelei. Le ana mawhai o na mauina ai le lata i le lua se fulu kila kalama. O le fuala au whasaina o le aisa. E whaatu saina i le lua se fulu miliona tā la Samoa. Lona tau pe a whaatauina. A sila la i le te leo le nei tupe. Ai maise o le tau fia ai o le ofi mai o fuala au. O i tau te loa ai le mataala o le tatu mtanga luenga. Mo le pui puia o le tatu tuaoi. E iwa tesi male 5 kilo kalama na mawaina ya Januari ila operation o le Olaf. E tasi tesi male 3 kalama na mawaina i se pasese na taunu mai i le Regional Airport i Faleolo. E tasi tesi male 4 kilo kalama na mawaina ya se tema i le operation o le Nomis. O tasi tesi male 4 kilo kalama na mawaina ya Novema i le operation o le Via. E se lau kalama na mawaina i le pasese o le Lady Samoa Wha. Se lau fasu maltasi kalama na mawaina ya te sema i le operation o le Kasi. Ma le 1 kilo kalama na mawaina ya te sema i le operation o le Partner. E se mai ngā luenga sa mawaina i aisa. Sa mawaina foi le au fai ngā luenga le te leo paipa e ula i nai le aisa. Whaatasi ai ma marijuana i le tu ainga ese. Ua mae o na tu ina atu uma wha maumaunga, wha matalanga ma evidence. I le matanga luenga o leo. Mo la lato suenga atili ma le uia o tūlanga wha le tonu. O nei ngā luenga uma sa te le se taimi o tā pena. Ma fuafuanga yala i le au ina o mau ma wha matalanga le Intel e le au whainga luenga. Ina ia i loa tonu i la tōu o loa tau ma whai e au maia whaana nā whala au whasaina i to tonu o le atunu. O loa fsosoani tele le tātou system o masini whaata whabitoa i tai whautusongi ma le poto masani o le whainga luenga. Ina ia mātai tū le ngā solonga o nei soli ngā tū la whono o le au mai whaana nā au whala. Taimi sa mamalanga ima fionga lo fisili a fonti whalani. Whalongo mai oua o mawala o avta vale. Inisio o aisa sa mo moli na mai Amerika sa mo tulou. Ia mai pusa moa inisio aisa. Ia sa iai fui wha matalanga wha mai aioni aisa le minsta. Ia o le lava sa matuato e wha malama. I lunga lo fis fasa lau le whakasa le ai. E mamā le minsta. O lau interview le na whaila utala. O ai ale tangata e maua. Po lo uso, po sesio le mato ainga. Ave va ai so e ma ave e loka. O ina e tau mai ai. E mamā le minsta le se meo a whainai. Tu langa le isa. A whaifo e umi sau fola sanga ma sau wha matalanga ili ngai vaenga. O te tau. Ai se a. Ma tau tia. O tae le whale leana mātou wa siasi e nafi. Tā lo whai. Te leo nei. O ai foi o. Halo le atu nuu. Te le na whale tonu. O le anga ma fau.
O nisi sa le lei ngā luenga sa whai ngā luenga ai. O la oi tā. Ia o le mea lava leo lo tau mo whai e tineia. E le vaenga o le aisa. O na ua tele alo mo whanau wa whaina. Rona malu. I tau sanga nei. Sa whaatino ai fo isi ngā luenga operations. Peta na o paipa e ule na ai whala au whasaina. Na mawhai o na mawai. Iwa, e o lo wha wau pia ngā luenga mta ngā luenga whaatasi ai mal ngā luenga. Whai whaatasi mal mta ngā luenga o leo leo mana paanga. I le au ina mai o wha matalanga talawhia ngai. Mo isi ngā luenga matai tū. Se fulu. E ta talo atu ai le mamalu le tātu wa tunu. Ina ia wha iloa mai le mta ngā luenga wha matalanga moni. Mal sao. E ta pena le le ai ngā luenga wha tino le mta ngā luenga. E sa ili lato o whaia nei tū langa le le le. Mal sumatasi. O le tātou ngā luenga whai whaatasi dea. Mo le saunga le mū ma le malu pui puia o tātou tua oi. Ai maise nai o tātou tangata ma whanau lalo vaoa o le lumanai manuia o Samoa. Tolu tesi mal tolu se tangai po lava a tātou taifau. Tasi le afsiri na afsiri ngia ele. Whionga sui o malu me whaleata. Le whaatino ina o ngā luenga al mata ngā luenga o tiute. O le tali. E tolu a tātou taifau o lo iai le teiminei. E lua taifau al mata ngā luenga o tiute. Ma le tasi le mata ngā luenga o leo leo. Mo sila fia. E lua taifau whao popo sa tau sangaina le mata ngā luenga le Polkalame a New Zealand. O le Pacific Detector Dog Program. I le masino se tema lua o lua lima. Peta, na o le tasi le taifau, e ngoa ia wilo, ua wha matuu mai le masino a pewila lua ono, ina ua maea o onga wha pitoa mo le ali ofisa, sa malangatu i New Zealand, mo le au ina mai o le taifau sasongi ia wilo. Mo le sila fia le palimene, e le mawhai o na mana o mia loa le tiute se taifau a mai loa, le ai. E te tau na alu le tangata e ao ao i o, ne ia wha maasani e le taifau, o na toe fo i mai lea, o la e maasani le taifau tangata le ta o le handla. O le me fo i lea e le so na wha matuu mai ei taifau, tau na ao ao ina le lei, ina ia i loa le lei le tūlanga, ai mai se lava o meo wha lau whasaina. E tasi la le taifau o lo talia i le teiminei, e a toa i ai le tolu o taifau mo le matanga leonga tiute, peitai. E mo mia mua le a uina o le tangata e ngafa mo le taifau o le handla. O na whato atu uina mai leo taifau. Mo le sida fia fo i o mai o na tāpena ina le tausanga mo se isi handla whao popo, whaatasi e malana scout o officer. E tu ina atu i le PSC ma le officer o tupe. E peo na talanoina le budget screening al matanga luenga. O taifau umanei na maua mai soaswani al malo New Zealand. I le vaai al matanga luenga o tiute, e mo mia taifau e lima. E mātai tuina ai le whaatinoina o tiute o tāua i lalo. Tasi le taifau mo le malaiwa alele i Faleolo, Regional and International Airport. Tasi mo le malaiwa alele i Whangalii, tolu mo Freight, Falemeli, Mawafu. O lona winga to e lua ni taifau e mo mia e le ofisa o tiute. O le anga lua le matanga luenga ina ia whatala noa ni taifau whao popo. E peo na tā ua manisio pa anga i fafo sio tātou o tunu e awhi ai Australia. O lo o mai lea i le siningi a ina o le scanner. So fionga fonga. Ia, malia whenua le whionga na minsta, o lo tu dai mai whau lawe a whea te tōru tua Matua le fionga le minsta, sa ula unga fo le tausanga te nei. Mea la vai o taifau. Sa ula unga fo i lisi atu pai inga o te nei. Ono leo te maa malama mai tono le komite o tupe. O le vana lua, tatu taifau. O le fwena ave ia il fau tuanga. O le matua o ngā tili taifau. E mulia ia nisi mea o taifau. Ya lea wa o mal tau sanga nei o le lava i lua na uilo mo amilo ai
O le au te vai atu i ngā luenga whaatino a wilo. Tai whause tulo. At least, pe ngar sifuru walu ona ase singa le masina. E ongo winga o lesi lua sifuru aso po le laka le. Io e lua sifuru aso. E le ngā luenga whaatino a wilo. E te hoi pe a fua ile i ngā luenga ia mai le tala tupe. Ai, ndata ofisini fo le taimi le kuila. Amerika Saba, se fulu tai fauna ia. Se fulu. Ia o le fautuanga le, te watuetu alalo e lau fionga. E tā ua te lele tai fau. Le a tau te tanga i pata tau anga i fafu. Fafu toa ia tātou tai fau ia so uma tātou malanga tua. Ngai o ngā tele. Ia o le tue watue o ngai, o le nemu tau, o te la unga i pē tau sanga te tasi. Ai wafutai lau fionga. Ia, tau na awe wha mo ale tuai me foi tātou pāma. Whatupe tātou wale, lava tātou tupe, pēr foi yentu. Wafutai? Ia, tura mai lau fionga le lau fionga. Ia, on sai malawa lau fionga le mista manato le lua whau I la vea. Ia la tuatu mua I la fionga le taitai o le tuangai. Tula mai lau fionga. Lau fionga e le fongtalai e fia tula iatu e o tupe maua le sa o pe mawha e lau talanonga. O le tele o tupe maua nei o lo ao ele mtanga luenga le o le tiute malafonga le ai whalangolango e ai le tātou malo e a mai le nganga polina sa vatuai se tā ofi e ona le taimile nei o lo whengai tātou ma le anoano whawhita au li lalangi Yo le si le whawhita au telea, o mene o le sao mai te tonu o whala au whasaina. Ia elenga te lea, ai lea le sao no manino te tai o le malo. Tele le whamaoni o le au whainga luenga. Ia a tonu o lai si le fia e po iei se mafuanga. Na sao no ai te tai o le malo. Ai sao no tonua. Il tom tanga luanga au te le o fa pe te le fa tu tuina o te manatu ile tele tu pe lo o ha mai la to o ia tang ia il fa maoni lo finga luanga malo anga pe lunga ia le seleni ai sa no lo le te il malo tele le fa maoni ale la te fa fsiliai O le ala le whaingo whai, e se tangata tō tasi, po se tangata, pon tangata tō lua, o lo sila fia le tai o malo, e tele le whamaoni, e taunu whai eis whai onga, ai mai se, e o lo whala we tele lan sauranga, a saunolo te o malo so whaingaruanga, e au fiai mal minstala ti ai, e au fiai ma le swimming star. Whatever on e sa whai e na, mai lava no fo ingal talwai. Le na asina whamanatu. A whai o iei se tangata o whale tonu, whai pele I ungal tangata to tasi. Ai aua le a fiai le au whaingaruanga atoa. E le mwhai foi o na tula mai se si e tali mai e peo tatou tula whono. Awal ta waleina stangata ele mfai o nai tonu al motel nei tatu nei o foi pule ia le la matu falongo atu ai mese sao le lela o fionga il taim la fiela o ta vale tasial tala a fiei foi mal minsta o mal swim mal minsta o lela e tatu sasi uma a fai na ia so sasi fa pena Ia ulto feia, lau fionga fong talai. O se whautua a ulto feia. Malo, ia malia whenua lau fionga ni mista langa sa tulai mai whale atalua tu atu lewa noia whale atalua ni whau ilawea. Ia, whaftaila vai lau fionga le, fonga fono. Mai tau wina o le la a se ia le fionga ni mista. Asa o wa fea ia tupe maua ma tupe whao ngā. Ona le matatia o whatuina le tele ole o tasi te si malua piliona.
sa ofisiri ai la ia i le shortfall le ia po le deficit. O le winga o le fesiri. Po le ase fuafuanga al matanga nuenga. Ina ia mawhai ei ona au mai lalo la le deficit lea pe se lau 4 miliona. O le tilo atu. O le latau take le e 5 miliona. Ia a lea o lo o saunoa mai pea fionga e ri mista. O lo o alu pe i lunga lea whainga o le tupe maua. A ila ua i matanga nuenga ne e lua. Le la sa nau atu iai. Pe le mawhaila o na si la le la take. I le onu se lau miliona. Ina ia mawhai loa o na ave ese la deficit lea. Ona sa i lalo, sa amata mai lalo. Taluano o mai tono parlemene nei, e lea o si i dunga. Tei mua nei, o lea o matua i matatia tupe whaonga. Toe matatia le deficit lea o lo i e tebi nei. Ia po lea nganga leo fesiri po iei ni fuafuanga na mitanga nuenga. Ina ia mawhai ei ona si itia i lunga la kou targets lea. Ona nao invoices sian tau mai. Pele eisi si awala o iei. Mo le sila fia fo ele atinu. Ina ia mawhai ona whapaleni turanga lea. Male nganga whaaloalo whaftai. Ia, malia lau whionga na ministalo tu lai mai tai o malo. Ia, avatu la manora o whionga pani. Tai, whatalo whatu i le ato fontanga fo nei tai ao ma le usua i o le parlemene e ala i le whao wino tali foi tau al kapeneta. Sa nofo lava o ave pela vanoa e tali le fionga le li minista tiute. Wa moe mai tau ngalu fo i fesili na langa. E whawhena whaile me le o le sii o le target o le tupeao. Ai le sii a tiute. Ma ta ua tele le fesili na lesa whapulpula le minista. I le tau nu o le minista i tonu, ma le whainga malo, i le iwa masina taluai. Na matua mata i tu ai lava me le tupu. E lesta mai mata i tu, na matua i mata i tu le lei. Ai sea. O le masina mua lava i le uru fale al whainga malo. A mata lona ngā solo atu i la tau importers umma le atu. O atu umma le ofisa. Ai mai se umma importers ua tolu se furu limas furu onos furu tausang. O fai pisinisi samo. A vatu le la tau maula i te au lauli. Na mātou longoa le mele isi fai ngā malo mua. A leo mātou toi o mai e toi longo e i lau taimi. Ma lau fai ngā malo. O le mea lea, ua tatau, o na fō ia, mō le atunu. E anō fisi le tuala ia, o ia ingo mene i tōtio mai. Fai mai le tala, lau fai pisinisi umanei, tama whanau le atunu, o lato mātua, o lato mātua. Carry on legacy of their business. I Samoa. Fai mai e te. E le o level le playing field. Atu la le wingo lau tala, e le o level playing field. E leo tutusa mātou la fonga. Ma mātou tiute tutongi. Ma le si awari i fau ma leo tu moile tunu. O watu se me se whāteitei. Watu alo e tilo i mātou la fonga. Ma mātou tiute i e tutongi. Po o tutusa la ma leisi au whai pisinisi au walu wifo runga pisinisi. Watu a mai ana nafi. Tangata whai, tangata mai fafo. O isi whai tangata. O tangata al tātou watunu. Alu la te vai, mai tilo, pe tutusa. A mātou la fonga i te tongi. Ma mātou tiuta i te tongi. Ma tangata nei o lewa mata o nati na e lato pisnisi. Ini ta mau a inga matau tia. Atu lea iwana lei. O e ta pena uma mai lau tau whaamatalang. Hana mai lola i a tātou taranoa. Lua masina fo i mai loa. Ai o mai, oka. O inala le whaavae ai le manatu ma le langona o le whainga malo. Wa tatau o na tātou tilo le lei. I le ofisa o la fonga. Ma le ofisa o tiute. Wa wale te mine le tātou atunu. Talo whae. Na sasa mai lava la fonga ma tiute i le o langa atoa 64 years. Pa wale o le mena tua i le malo tiute ma la fonga. Tiute ma la fonga. O aile whawhai. O le atunu. A tiute la, e wala e se la tūlanga tau tiute, ai sea,
ono pisinisi e to tongi le tupe e mau le tupe e to e mau le tupe ila na mafuai ona fatu langa loa ile iva masina talu na tau nu tonu le fainga malo tilo tiro rola ya lape nei na mato mate tu le ile au wala e to fa malo sia ile system le watala no escuda a fa violenta to fe la imala escuda te siva iva val oka the system la na leta to telo a system is a system operate by a human being a faila le fa maoni le human being olan me la fai o le ale system fe mai o le most expensive system le lalulangi ai ale fa maoni le operator ele fa maoni e ta tele tau no fo le scanner le na mai a faia e saule container i le scanner man mori mu le scanner or drugs ai le fa maoni le operator ele stato me fai we can't do anything tele foi le ngau inga le ngalu rungo le wafu oia termino pisa fo la men suet what the pay cameras wa fi wa suet ele fa la wei tele tala langa yaie sa fa maon ai ai si au fainga luenga o matua ile fa maonia ele afia la matangi se fam talanga ala fe siri forte ngate ya te ia lava pola la nga luenga fai te milare nei wa matua I avele tu wa la lor cabinet ya paunga mama sina lupe o lua ile taimire nei io lua no fouta ile awala fair playing field laile tunu aisa ele fe tawi la me le tato vai ai wale ai ni pisinisi to fai ai sa mo tau ave uma tato mai va supermarket fe nai falo lo na tato tangata ma lua le far me la wai ruma fe ai falo lo sa tato vai aso ia sa fu ale popo markoko salimata unga muka popo ngame fa pena pura isema a fa alue mai nei le pasi mai ale pata po fale la tai e mangu kanga popo umar saula ai sa saule trading ngata sa mo lava ia taimi nei pole ai ma tua motu ma le taula le mele na ona la le mele ai tu mai tala how tupe how le tatu watunu le pai al parliament ele iso ona fai atu tatu take ria to te sa no mai fo le deficit le o le tatu paketi na fai male mauti noa e achieve target o me fai achieve onol taltu ngale wo fa matala mai lo na vai nga mo muele el minister over GST over la fonga over isime estimate our actual aya wa mai al tato tulanga le fai el estimation so le tato package wa fe lu fu fitu ua talitonu le matanga lue o le la fa malusia le fa maoni le escuda system le o le escuda system le e tau nu i le worldwide contact ele mafai sesi na pepelo almena tupu asa wala tangata malana i moise ba tu lava le official duty le fetau e tali lava o le mele o fai le matanga lue le temi ni to e fesiri sa o yo alen sa no ni same product different supplier different prices. Same product, same supplier, different prices. I say I'm at different prices. Onol tulanga na ne ai de leile to fe sili lava o le official duty. E to fe sili e pa fai wa saulolo. I'm marina is it imported cost tonu le tu. Ya la o fianga langa le usa no le ta yo le tuanga e fe sili ngia tu lo lava. Nei fa la wa tele le tala. Ai ai la to ele fa maoni le tau vengo la to tuti alen tato vai e so atu for AC trucks affiliated tanga longa mele venga longa ma ele ma faina alofia le foi to ter vai o alan mea official le la foi afia la to ai le ma faina tato alo ai sa ele se ato to a tau mo fai le tato malo tu pe ma fangu pe tato ta iluma mo tato va ia fai tato tialo lo fai le tu fa la fa saina le wai na wai fai to la tato va ie po a mai si mere lu manai ale fa maoni ele ma fai na tato ausi ia na fa penatu
A tulanga lava ia, o leu tātou vaai, tātou titilo, a whapese me o tau o tia whai ngā mālo o whare tonu, lea la whare lei. Ia ma tātou wanga I luma. Ina ia maua pētu pēti na el tātou atunu. Ia mena ngang whalalo. Alo, whaftai, sao noa lau whionga I le. Tai malo, salo leo tali le. Whanero ia tupe. Tai ori tuangai, eisisi mea o leo maua o tali le tai ori malo li. Le tulanga le sa au tula e tuai I le tātou official tute malafonga pe ona sa no iai ia le minister. Tau tele le tali mai le minister. Ai o te fa mafaina al mel nei. A faia o silafia se tangata e to tasi. O le whamaoni, whaile unga taun whai. A o mea o popo makoko, na o whamanatu atu I le maota le nei. Na o malole angi o whaati tele ia, ma tele ina pa uaia tātou koko, ma tātou niu. O na leto e whailole anto e whaia me ia, sa tele se leni le tātou atunu, na maua maiai. A so ia tāteanga I tua. E leanga I tō teltanga te lātou te leo sira fia me ia. Ai pese I ua mafua o na leaingi koko, leaingi popo. O le whainga mālo na iai. E leai o matangi. Ma wha. Haua tātou te whaasese ina le atunu. E le tele o tātou lau ngai whai atu tono le mautala nei. Ia, malo whaftai. Ia. Tua tu leva no lo fion tai malo le tu le ma. Raftai. Ele se tala avane ai. O te ole le tunu in mena leino mafono ta ole koko ma popo. Anga volta to viviture na. Samoa is an agricultural development nation. Tato wola mai temino mai estete to me ia tato tunu. Aina o tupu fa. Tātou tia ilo ina le iwi tū o le tunu. Alal me sa tauna whai. A tauna uma wha tātou tū mai whui tō kako koko mkako hiu. Awa tia. E le whapela o whai atu. Po ai, le atu e tau mu whai atu nei. I atu e tōra koko, ko e koko le popo, ko e koko le awa, ma koko me ango, ma me kau mafa, ma me tadi e sua le tunu. Awa po whewle na lulangi, whitawa inga, suia inga, ma me e whai. E leo maisi atunu e whawhanga tātou. O loo nata tonunga. Ai awana I tāpea na umalole a whātia ilo e leto e ise me to e whaia. O loo nata tonunga. Ai tātou o e temiri nei. Wa lewa furi atu le malo to e whai rua I se selenga. To e una ia tu langa wati na e nuu mai tu malo. Mao le mau wha vai lea Samoa. O loo manuia o au wati na e lau lau e lele. Ma e tatau na tātou to e fo ia le menena. E na o lolo le mena na whakau di mainga. Sa kako o iai. Fia se furu pusa wha I ngāwe. Fia se furu kalo ngāwe. Fia se furu wā koko o mai le sola e mga o mia e lalolangi soa upopo marisuka laki. Kako koko Samoa. E na whapena atu. O fuafuanga na. Ar tātou whai ngā malo. Leu whatatia I tātou to o iai. Ia, malo whaftai masalo le. Whianga o te fia. Se on sa I mea lo whionga te tai ori tuangai. Salo lewa tali manino ale fionga le tai o malo o lato whainga whaavae ia le malo o tū le foe. Pe foe unga iai la ko PDS ta iala mo le lumanai manuia o Samoa. Ia ere o iai se vaenga whapea tua iai se whainga malo sa tū le foe nā tausanga. Ia lewa sila fia umar tato pāle mene male mauta. Ia o a whainga e whaal mala whaal nā tūra masalo. Ia lewa tali vaenga ia na sao no e lau fionga le tai o le tuangai. Whianga foi le tula iatu. O la leiso manatu to whaia. Whaftai. O lo te lea lo wawanoa o te tali atu e me ia. O no le nei. O lau minstale o whatoanga. Sa uto fia e lau kapeneta. E alu e whai me ia. E alu ese e rese metasi. Ia, ma lia lo finangalo. Ia ue tu e tapa I taimi o e iai le malo. Ia ue ese fuere tu lai mai le nei vai tau. A le ue whaafonga leo te lenga tali tu lai atu.
tu lava no lo Ya, ya tele la ufiong el fong fitala. Yo la kamia la fai. Ora kau fai aku kaf. Kau ge mi goya mi moi. I'm not free. I'm not sitting here if I uma ton wala tunu etau na fai. All the differences le na. And Maria yo to ina tele mana to tai tua oka. Ele ngalo it's painful memories. Ele fia mana tua. Aisa kalau fai. Yo la upuana na va pea. Amangalo le tua ya te oi. Na fionga fonga tu. Talo ai o tātou taunu mai tātou malolonga masani. O le melea, ia o le ato e whāwau sa noanga le fionga le minsta. O tiute, pe a tātou to e te liu mai tātou malolonga masani. O te whāt, o te tāpala o fionga i le li palemia mo le lafo. Le a whāwau tātou ngaluenga tusa o le lafo. E whataki ese tau manga le whono au whai tula whono lo sa unua tari whai tau le fionga le minsta o tiute. O te tāpalo fionga le minsta mo le whāwawina o lau saunoanga. Le to o se whamatalanga o leo wa. Ma lelele taitai e whaftaia fo i le maa au o le ofisol fono. Ma sa lau fionga i le whonga fitalai. Ia wa fo i le whamalostino le neaso. La to fa o atule la un almistao tute sa fsiringia ele fionga sui malu fala tolu tulanga pe ona ia tai fau ya e fol tal tonunga tato masa tato ye komiti lea komiti o tupe pa palmene sa awe ni afa awe o te mana tu ayo e mana tuale ya flin ya o flin wa matua o le to nga ena mafu ona sui ale la o sui ma ya willow ya mai se tatu tai fau ai fa tai mol fa manatu pe ana fa ilo atu ele tau mo fie tai fau nei e fai si tau mota ona ile ngata ina wa ol tai fau wa ol tangata tai ta il tai fau ya fa pe fon fa masani me tau na sa ili ia ina ia mau waile tulanga pe ona yaile solino tulafono sa no le tai tai ole tuangai ya e tu sai fo iole le fa malo si au mai tulanga pe ona yaile tatu tute ya ole tai ole tuangai ole vana ma nu ti me fo le una kapi vea uma board member le una kapi ya te mina lo te fono ai le fionga le ile tai ole tuangai ya sa solo ngale le ya pawale ya olo wa winga ya ilo se me fa le tonu te fisilingia pe tu fo fo tuanga na mal malama ya o fo ni ngalo terminal le tato au wa sa o ile piano le filinga o coaches esa le le ya fa tai ol me sidi na wa pulero loto ya wa e fa ma vai me tato in lakpi o le tulanga pe ona yai o le a mate tu pe ona pe ona fa fonga mai o le nga le o yai ya ai mai se fo yo le tanga luenga tu tere fengo fie la to nga luenga le au mo le po ya ai mai se o le tau fengo o tato yo se tato o tunu ai mai se lavo o tua oi ya ai mai se o va e tau mai o la le tai me o mai ai e fa pena ya ai mai se fo sa i linga siringia foi le fionga ile sui mamalu o fale ata lua tulanga e peona yaile deficit ya amol silofia luas fulta usanga o tuana sa fenga ya tato mal deficit ile ya se ta usanga o tato ai ya el teltonunga e popole ama to tu vale foi nei teltonui ole formula tato ole a misel mof it tau on deficit o ai
e maua lo atu no fafa e mai so tato we lo so ani mai mo tato o so longa le ia ona pe lo le tato matu no fu le o mo lunga te mau ai ma le to e mo wai ni so ani mai tato tu no e la vale le tato no ia u tu langa le lo ia e fa nga so lo anga i lunga tato deficit le fa tato e se ai ol pole le lava la mata fai male min staule le revenue ya wa tato selen ya mol fati no ino tato paket ona o mai le ile tulanga pe na fsidingi ile masini lo le scanner x-ray e fa per fsile foring o lo ia ni fa fitau il tato x-ray ile taliato ele ai se fa fitau li o ia il scanner terminei ma le memoni o tele le fa mama venga ale scanner il fa tinoino tutel al mtanga venga mol silfia tele avanole al mtanga venga ele mo uma a ole scanner le wa vema so soni ile to ititio le finga venga ole au faios o container lo mo fai ona fa nga ile x-ray le apol scanner e le va le fitu se fulu le se lau tools full containers ile aso ia ma le nei lava nga luenga lo fai o lo fatino le lei ila tofu lo ye tonu ole va inga ole nei masini ia o lo ia lava le tulanga e peona ia le fa nga solonga e mata tu po le lei ato toa po yaini me o fa le tonu po ini me o mai tonu container ia e ono afia il tato watunu e mai se lava tu langa tau vai la au fa saina o meo la au malosi e o me uma lo lalo e avea me sol tu la fono me io lo mata tu le lei o le isfesili wa tu langa tau i ta vale mai se o katila solo o yai i tono tato watunu no fionga fo tau na fai tia ia maria fenole minsta on tanga luenga lo sa no lo tu lai mai fa ila vea fa le ata lua tu lai mai lo fionga sui le senga ngai fa la vela vela sa no nga mata ngo fie le fionga minsta e o mana tu o le o va ya tu pe a se le minsta tu langa tau ta vale ale sa fie la unga e scanner ma me containers o tasile o mtanga luenga silun tawo lo wa lo tol mtanga luenga tiute o mtanga luenga tupe maua wa le fatu le o tatu tunu al mafuanga la leona o ta wal mele o tauna at tawon siaki uma ya container i lungo le waf ono la ile property al malo ai pa fa sao pe sai in ai time ai container sai si company na vele foi le pe ave la tu no fanga e anga e tu ai le official tute siaki ai ale faila le o ile scanner batu sfautuanga lo fengon minsta e ei me le faina ma o scanner a tau fo nei ma stai fau o le vele ta tu te mana o ai peona e stau sau no mai fo e batu se tu wala ina ia ma faiona faiti tia le tu langa o fa ofi mai fa la fa saina a wa le mele matawina a fa ofi mai fa la fa saina ma wa pia nga e le matanga luenga e fua se fa salanga i tangata ia o mfaina maua ai ba faio na sila le lo fionga minsta o le a se fa salanga e fa tau ia ila tau le company le au mai container nei wa pe fa pe feona ona au mai tau no container me nei ala tau tele sila ia ni me ana o penalize tu tangata ia wa mai ale no fo mai ta war sila malo ia le ngata e loa ia le main supplier le fafo ai no po ile middle man le ni me ai tau fala fa sai wala ngalu ngatele le ma foi na fai meia o middle man le ni samo o tangata na le lau te fa soa tu me e tau la na mata tu wala no fai atu langa le na ma u mai tangata le middle man ni o istangata fai ngalu ngal malo o isi o company o la uleta o la tu swaf
E te tau lana e se tu la fono e whama mawhai. O la tau lana. E te tau ana e se whasalanga. Whal pui pui. Lima tau sanga pesilia. Ina ia wao ia le melea. Wananga o la tau le nei. La tau la ia le whasoa le melea. Ia masila sila whela o whionga le mista. E mawhai na alo tangata i le tūlanga le o le wafu. Tūlanga malai wa lele. Ai pe mawhai na whaise spot checka al tō mutanga luenga whatasi ma leo leo. I wā whaangota. I wā whaangota. Awai mawhai fwoi na o wā whaangota i tai. Whafso tai ei. I no maile ma wā whaangota me tōno le tunu. E leo iei nasa mea whapena e sila i pōna sia. Pe le ui mai wā whaangota. Una le maua le tūte. E le maua le wafu. Le maua malai wa lele. E taun ma wa ai ele. Taun sila i ele. Tūlanga le wā whaangota. Ni me ane ufa pela o i latu tūlanga whai ngā whai. Ia me ane ai mai ele se ia. Ala e mawhai na mōr ko mises fulu afe, pe luas fulu afe. Mai mea ia. Le tātou tamu whai na ia maua se awala. E mawhai o ni tina. I mea nei whaftai whai loo maa watu lo whingalo. I le tūlanga le o tangata e ave o ina tai whau. Ai i lau vai. E tau whai na whai ia track tester. A tangata ia o ao tai whau. Ne mea ane o atu ao tai whau ni ata mai tai whau. Ai mea ane o lai a whia tangata lea o ina tai whau. E tau lana sila iei, ina ia mauti noa. O lai ta puni mo whai to o menei. Ina ia mo sa mo file mo masa mo malolo ina. I tūlanga lai o whawhita alu tātou tamu whai. Ina ia awani to tupu mai. E whawhtai leo whionga mista, whawhtai leo noa leo whionga li. Whawhtalai. Paro whaftai a whale ata tasi e mai ta watu le voi tu mai whale ata tolu tu watu le wano. Whaftai e au whionga mo le wanoa, whionga le mista. O te tonu e iei le meo le mai e whamaoni. Radioactive pese pauka po se mea pe ngai mo mia e masingi lea. O ngai masingi mara losi ke le aki, yu a mea ke le ma. Pela le vaenga le alesa ta ua. Po o iai po ua umonto e whaleia wa tawangisi protection o ngai kako Ratfinga luenga. Ai fio nai ua toto. Lei. Ai pa wale vaenga le alisi vaenga lo fiong. O lea o le whaitionga le mai na iswhi o loa. O aso ia na watu. Mon kua e lima aso a ia e whatanga e loa. Wai kam whai kiria e la ko o loa. Taluai la lea ua mo o mia taunga o uma container sila lo masingi. Le lanka Amerika sanga pe mwenga. Leanga ula unga i taluai. Pe mwenga wapu kisa se lua. Onga o lea ue ili manga onga lea. Wal kaimila ngai lima aso. E les container. E les x-ray. E kasi ngā vaenga wha mwere ka ngai ei. Man whala lava. Ia. Saloma ua mai lau whionga ni minsta. Ia vaenga o loo anga. Ia i whau la vea sui nei. Ia. Tuna me sao no? Haftai, mo la wanoa. O, wa toe mo wai fo inisi langona e wha malo si au o wala wal mtanga luenga. Ele te ele urunga il minsta ai whaftai lau whionga ele sui mamalu o whale atitasi. E tu sol fautuanga. Sao lele le fautuanga. Tūlanga ana o lo mata i tū lele. A wale wha ngā solonga o ngā luenga ai maisa containers. Pe ona iai ole vaenga e pe ona ta ile mele ave tua containers. Ina ua uma ona siaki ele ofisa. Ia ona ave lo e alua ia lama le tangata e toe mata i tū te mile ave tua. Ai sa ia foi le teltonunga e ile masalumianga o le tūlanga le pe ona ave tua container. Al nau ta inga le wa iai. O la whaatino uma, la fo te lele space i tai e to e wa ai umai container. E lese ngā luenga whaingo fia ngā luenga lo whainga i mtanga luenga. Mai se lava le pui pui o vaenga ia pe o nai sao noa iai. A le tūlanga pito i sidi au na o na ele mata i tū. Ia o na e ia e au e na wha leo per tūlanga lea. O le o mai foi o le fionga ia Mulipola a le malu malentino. Ia o se tasi foi o alum whanau se tamali i foi se tato o tunu usanga lui fafo. Ua tele foi lona silfia i tūlanga i peona iai. Ia le foi la ua manga lui fatasi i tūlanga i peona iai. Ua te lea la le swinga. O le winga le whamatalanga, o le ua uma o na whaafso tai uma, ia vaenga uma, ina ia fo iai whaafitau ni.
le si vaenga o ai le pole le tatou palemene o le soasoani mai New Zealand ma Australia e ala e tatou equipments e whaonga nei malai vaalele e pe ona utaua o le lava wa iai uma tūlanga e pe ona ele post office o malai vaalele whangalii awa o le melen tupu ina ua maua vaa ia na mai ia walao ona mata lo le pe awala mai anga ile le post office me o medi foi le mai le foi la sa mata tu ya ma le foi sa mo wai ni so vaenga e mo li foi la fa taile inisio su mtanga luenga uanga va ile tulang e ui na le tele ni masini wo o mai su ale tele au mea na maua i tu se awala ese mai ia e pe o sina fa matalanga le amole la o fionga ile sui mamalu o falatas o Falai ia malia lo fionga ni minsta lo tu lai mai le fionga palia tu atu leva no ta wele na ta wele sa no ia ile sui falata mua le tiute ia o mtanga luenga tiute tato podas e valele post office o lungo le wafu e ta wele tule na sa no ia o ma fa ngota so no vos temin sa no le fionga minsta fainga faipa ile la tau fo tau mo fainga le tau mo fai monitoring ai ia tato va fangot am tanga luenga leo o le latom ta fai ile overall le tunu ato o mai poti ile leo e ia va fangot tato o lo masalomia o lo lato fai ala tu inga mele e la stala fa va fangot ala to tiute tasiel me o ye e o nga tutuela Pawalo le root onolo mo i lungo fa ata le mtanga luenga fainga faipa ya no tau sanga fo ile fionga le minstao o tiute tau fo na ye sana x-ray fa pe marine x-ray lo mai va e o mai tonu mo i fa fo ma va e mai pakam fa ngoka fa solitu la fono le tunu mai ta ua le finangalo le ona tasile wala sili ona masalomia ona lewa matana puni nei ia tulanga podas wa matana strict le va ingol tato va ale sa mai tutuila le tato strict anga i mlai valele ya le fo ta ua tato taifau ya mana ia tele o taifau foi o me ole mana o miel malolo e bon sa no su e fieta usanga na sur valu ia missioner taifau the dog need to rest al tu nga mela na au ina le sao e la tu tai fa wale le leila na ngalwen le ven tu putal wa nei fa me wa la me ren tu pu mazin o nga tai fa e ta tau ona yai foi ta pula ata tu te lo ai wa lo wa tel tonunga paulo le wala ele ma fai e se singa corrupt the system o me ola le mala ta to vai mai ni sil to sto so tu lo la ta ko mo mo e mai tai fa ya te ele me fai la na se sele mea a penta tu tele no mo ile senga luenga fa ngofie ele senga luenga fa ngofie nga luenga ila to lo fe ngai molungo wafu no su fai tu la temi to no va fa no ya ayo la fa le ngai nai la to nga luenga le leila fa ono nisi ele o fa maoni penta tu tele no ta nei ole o asu su enga mo el tanga luenga tiute tu mailo ilimo leo en fa solo lola iole ngalwenga leo ta ua vol mele na esa no e lo fiong tu fia o la le fa salanga le importa le alfa salanga le importa le na mai me tonu on containers ma ta un fa salanga ma le fa tu o mana fai le task force mai la importa sa samo main importa sa samo e tala no e so se importa la ele to sa vali fa fai tonga fiti ma le fa maoni fai un tanga luenga marca peneta wa paualo le wala ta fia il mele le fa maoni il mela le tatu no nei na ia mo tupe mo wala tunu ma ia le lei awene e ni me fa sa ina na mai tonu tatu containers pela tu so ni tu le tani il minsta alo fa ta ia tu le melo fe con minsta fa wa sa no ya ato no lewa a toal tulanga pe ona e siringia fo el vanga le ai o le tau fo e pe ona to e fa ai lo atu so so ni atule il tai ta
E la to mai nei fo asa mo ai ele a mer container e mai e tolu se lau ia pusa mo e over mai ai a mai le invoice e lai titi a tolu se lau na to siaki mai tai e over mai ia pusa mo e tolu se lau e al me ana le uma tai tu nei tu langa e pe ona ai e le ngata ina mai wa ai le scanner a le pick up in ona avele tu e to e pe ia se me masal mi ai e pe o le vaenga le e pe ona fai atu e le faingo fiel ngaluenga ai to i titi foi la fainga ngaluenga e tau fa so e a wale ta pe nei no vaenga le o tulang foi va fangota le to es fam telanga o le wa sa no i te cha ai na le fa sidia le fionga le sui malu ya le pule tulanga pe nei le pui mai le te lo le radiation le fa pe le scanner a la wa yele mafia fiol pasi mala wa yai tali mai yele malo sinna ne ya fia ya ini se la fanga nga me se foi la to e fa fo atu le melo sia ke container nei ya ona fa wa wa ile o se fam talanga e tulanga i ta vale tele fa se a fo inisio le ta to tunu i ta vale ya mai pe fo linga fa pe o le la tamp mai nei ya ta vale le ya mai e tunu i fafo e mana ia le fa moe na ia ile a elto fai i ta vale mo ainga a tulanga le lewa ia wa bo ova mai le ta vale o la titi o tato o wala ai ole mai nga ia ta vale tono le tunu e tu samale tol se lau lima full ta vale le masina on average o lo ia foi ia fainga fa vai ta vale o lo awina mai ia i lalo male se fulu tausanga le ta vale ma le ata ngai do ofisa le fa malusia tili o nei fainga fa vai te minei lo matai tuina le le mtanga luenga tiu te ta vale lo awina mai i to tono le atunu e ala i le fa nga ino le tato x-ray scanner ia mal K9 unit e tu sai ma fainga fa vai ma tu la fono e fua i ta vale lo au mai ai to tono sa mo ia manatu ole na wa no foilo mo no fo mala malama tu langa e pe ona ia le tau fa pula atu le nei mtanga luengo tute ia ona ole fatu leo le tatu tunu wa mai so tu pe maua ato ai foi male tatu tute ia ona fai wa tu ile fam talanga ole bon fetalai ia au tau fa yu sa nga lo fiong min stam sa lo fa yu la ve mu le le suyo fa le alupo tu la mai lo fiong ile suyo sa no ai la vele e fiong fong fetalai mo la no sme mo muli la vele ona mai tawina la vai sa no nga lo fiong ale almin sta pa pena fo ia sa no nga tu suyo mountain nei au nga lava mai tawina lava le lava au fenga luenga tu lola fo le lava ta ifau tele yo ngalwenga ta uan ta ale mtanga lwenga nei ona le ngata mlava lele o ports uma o fe lava awala mai te tonu ia o lo ai mai te wina lava i si leo lava o sana le o lava le au fainga lwenga ta uala faingo fie fa ato tele au fainga lwenga ale va mai te wina le budget ale al customs o pa o mai le walu tesima le 5 miliona na il fitu tesima le lua. La se saunanga ia lo fionga min sta se i o tu lalo se si silane le tuna ta awal fa le o skills al ofanga ai me si sile fo ia lava numero tas foi le ofanga renga mai ta wina mal to ate mi uma lava ta no mai ni va lele e ira le stemin ma o mai ai tasiale si te mai ta isa tutia ia le tumu ia au pasese tas vena me va ai ia ol meana sa o ia talo fai le lava au fai ngalwenga o tu o se ta il taimi e o mai le shift e o tu ia la to so soan o to titi lava to tele o le pasese na o mai o se tu la tu na a se penalo ia lo ia tu atu le vano ia fasal yang to Haftai se le usanga manino la fiona mi sta ma lo faiva na le sa ta o fo ele ne funga fono tu langa le ta vale
Afa pe tol se lau lima se fulu masina. Primeiro fa felo se lau tau sang. Lona winga po se mea le lusu tasi a fe lima tau sang. O le sa ele se mere ngai wal tele o tavale kere competitor se fa pena fu en sa ro tau tavale fa stai to fa na e finga malo. O le wa afora po le tau tatu tavale. Al termine le va vai foi le uti au wala. Wale tan no mai le se fulu tau sanga le yai le tau sanga e toso ai tua ia le fatangi o tavale mai tondu za tanga ia vai ngale pe tu mai le vadu po le lima ia ali si vai nga taua o le polinga le sa ta o la blam o le tero tavale ia mai e o ia ni support services mainly parts for ia po o paso tavale fa pena ia o tero tavale se na mai ia tasi dua masinga su ya tulbanga le fatol tavale mai na mai rese parts mo wai e an ta milo sole tau langa fe wa stol ya su e mai faf e me falta usanga ya ele o vole to fer wa tavale snai ya le average to tavale na termine se furu suli ma fe that's a lot of money ina tanga te o ita la fu mai tupe e faiela to awala pe langa na sa ta wa toile va ngale ro fiunga fa te tele la mo le fo sanga manino nita ya Malo sus fono ia falata to. Isi si me o tu fo ile fiunga mista ha tai tani mai e pe ana sa no ava ila tele no super senior na wa ngale la ngo tupe e ta o fo le tu visi ta o tele mta o pule ta val la fiung langa so ta il ta val le ngate awala a on me environment si so mangale ta tu te to so fo mta to lai awa le se la ta tato ta milo ya inga I tua mai ni taulanga mo tua telo ta vale tu la imta vale pala la le mela le pe we sa no ile lo mai no mel fa taia a le na va tu fa tuang o le ala ta tonga lo ngai fai se so soni mele awa o ise tu no le pe vet la tala e le pos fa pe ya tolu masina ta fi le vingo ta vale ni tolu masina si ta to va vai ai mai se la far ka vale ya le te I far ta vale malos le sekene le mai se lau mon tupule ile masina o le tau on tilo ia I hingi kota ia porte ai veta tu fenga fa vai le ia ko ko mai le valu tau sanga mon nei time e kam fa ia ko control le melia ia o ngai ele ngal fa fi kauli la wala e ma fa fi tau tele le ia tatu se so manga ma fa la after ia mana toro fa I mar sa unanga lo fionga minsta toru sui sa fa u la via la fa tu la wo fionga ya fa tai mole ya mole fa manat ya peona sa no ia ile sui mal mai fale alupo taua fo ile ona e asisira fo ile il tato talo le tupe ola lava ia ma to ava no ile maua ya e tavo ona fuanga il tulanga peona il ma to pachi ya e ole nganga na le tau fo ia atonu le se supplementary le ato fo ini ina tulanga impe ona yai ai ona pa mo winai le pa ngale ole fsilingia o tulai mai suyo fa sal anga ya e tu sai o pa so ta vale ona ngalo o tele ta vale ni ta vale ai nga mai fafo ele fa pela o mai o yeni lai si do fiele o ini parts ai pa wale mai ai nga fafo avel ta vale na le mana o mi mai mela na atu si do fa pulo ta poleni ya po tu la le ulu ya o ta vale na le ni parts a ta vale ya le e concern ya lo fionga le so mal ta vale o katilas e ta taua ona sila to ai ina ia ava pe ele o mai ni spare parts lo ta vale o tau fo la ta ai le si va ya nei mal tanga le la fu e ta vale e ono o mai ile masina male masin ona wa fa tu telena a to fo mrisi me le vai nga le o ta vale e te le so soni le al tato fenga malo ai mai se fo il tu langa ta vale fo ai mai mo fa toanga le awala nga lu to luai male officer fa toanga ile le scheme le mai ta vale fo ile wa over to sanga e mai fa nga mo fa toanga ya e pe o ta vale na ya nga mo termine ile mai le foi ale so soni ana I ngai tangata ia mana mia ta vale ia
Ia atoa ila male vai ngai peona sauno iai sauno fa lima iai le sui o faleata ia o le lei ta tia mai ia le la fa tino uma vai ngai uma ia peona to mai le fotuanga ia manatua vela le fala foi tu la ia le sui minister tuti le vo no dioli minister minister ai fai o tuai se fa mtalanga nei tu la tu sale ia tu sai o lo ia ile malanga e pe ona tu ina mai ile vala ulia lo ia mai ole ia o minister tute mo New Zealand ina o ma fe lo i mal minister le o tute New Zealand ia sa o mai foi malalato telkisi no mai e va ai o mate tu tato el tato foi tai tato customs o na e se to fa mo tal noi e fia o atu la le matu vaenga se e mata i tu fo i o po a fo i ni alunga o la to fo i fuanga fai ia na mai fo le tau fo noi ma fau e se tato fo i fuanga ina ia tau fo linga tu sai mo e le whaanga solonga fo o la to fo i tute e o le wha moe o lo fua mo la sufa o i ulai lua ono o le wha moe au tua le nei malanga ina ia vava ai me tu tia o lo wha tino inga luenga lo fiso tute New Zealand. Si sila patino le pui ngo tua o i wha vau malo. Ai meso le wha lea tili o le ngā lue wha tasi wha vau malo. O le tatu matanga luenga ma le o fiso tute New Zealand. E tu sai ma le malienga o le MOU. Na sai nia le masino mati o le tausanga nei. O le sini au tua le nei malanga ina ia tau mawhai e sa ilia ni awala e fa le leia tili ai tau tua le tanga luenga tiute i le auina o tiute mata i tua fala au fa saina i oloa auina mai i Samoa fa pe foi au penga ia ma fala au fa saina ai mai se lava o tua oi fa va malo ina ia malu puia ma le leo na va ai lei ia lau fionga ile fonga fitalai ia o nai mana o ngo sio matu tu malo mal toi fa manatu ia lau fionga le minister so fu malo loina e momoli atu le fa malo i lau fionga le minister le memoni ele fa ngo fie lau matanga luenga tele fa fita u le ofenga ia ele fofo nei fa fita u le ofenga ia fa fitau li fo ia sa fe ngai manisio minsta tele le fai tio le atunu ai fa malo i lo tele malo sa o alta mo fai ngau tiute ma mata fa yoi mo le manui o Samoa au nei ngalo le fa malo si el tato tua ia Yosua au e te fefe au e te mata au au ye o valo tua o lo ia te oi mea uma e te ali tu ile tua lo venga uso peitai o a fe ai lo fionga le minister ona o lo talia le tatou felo inga lona lua mo le fa mautuina o le matou lisi tongina ai mai se o ia inga mo fainga fa vai mo le auina mai lea o ni fo mai fafo e ngā lulua i tonu fale mai le tatou tunu ia mantua fo i sa malanga le matou suita i fono e fai ona sa ilinga matangi intia ia ma fa tal no ai la ia le inicio o ngari fo le insia e fo ma e man tu fo il ne tu no e ata mai tanga ta mai sa tu langa tau fo ma ia le la sa mo wai la van no ai e fio mai e tau tu ai nei o le nganga e pe ona ia le vaenga le o le o tau singo tangata au a le ia le tau singo tangata e o mai e tau le mana o mia telefoni se tupe pa wale mea o mo wale mea o mai e no foi ia ma fia ile ma se fo la nganu o tatou ia ina nei mai tau mai lo tu malo pe sa o tu e no fa nga yo il ma tu falma ai lo talo ia lava mai pelo on sai se ia mai o ma me tau no fa nga yo mo e pe o se fale no foi fo mai ai mai se o nisi fale mana o mia mo tono lo to al falma e tua ia ile mo malo le tu malo o le nganga lava ia ina ia mai ale lei o mon fa to tonga
o lo tau sila fia o lau ai container o ai ma me mai whaatotonga ai mea tau mai fafu o ai uma ia to e al tala a to ai male vaenga lea o le fuafuanga la ia il fon whaavae fionga sui te teifono ia malamato executive o le aso e te tala ai o le aso fol na ia ngai mai su el toto su el suka su e me umo mai le pisi ia le leile te tala ai o whaunga ai le anga le tala on tati ai fo ile le whaunga ina ia ona o mai le ile ta ngā luenga tele ia no fionga le palmia o fionga fo le minsta ia e tau alatu i lau fionga le fonftalai o lea o mai aia se mato fele mai le so i tu malo whaftai atu i le tatu polo keti miliona o fionga le fonftalai ana le ia e se me te fisa no elo fo te o lo fa i mai sa ninga o le sa na le tula e tuai e tau foi na long sa ia le fionga le minsta le na o le pale mia e va fa ato mai to launga ia la e ko launga mai foi le launga i fo ko wa minska kai me ko kala ai o ko al ko mai i e nā le wha umi i o tātou whono mo le amana ia le whatununga a le fonftalai. Ia, e fo i le tu o lai tau i li whaere whina ngaro le minsta ia e ono le tu fo i le i vaenga o lai e fia o iai ono le tala o le tupe i whafonga mai le atunu. Ia ai o se tūranga fo i le o li o li o fo i le tūranga lea ai o lea ia ai po o le taimi lea e anga ia le fautuanga le taitai o le tuangai. Ia e tā ua fo i whaafonga mai le tu malo, ia ai pe o le tūlanga fo i le e le lei au tō ua fionga. A o ne nofo i nofo, e le whaafonga le tu malo. Ia almelea, ia tu atu le wanoa ai whaumoe sa unuanga na ua fionga i le mistaore. Tute. Whaftai mo le wanoa, mana ia le toa mai peol tai. Le visa e malele le mwhaiona e tūla i mwhailau lau. Alo va o lo tu mai e tu mai ya ai on sai mai o le tu langa le pe ona o fa leo la fa fonga mai le tu malo ele mo fai ona musu i minsta le ya le fa fonga mo le tu malo o le walonga lo ia le ngai fa pea o le tu ai ona fai fa pele o lo fa tino inaile el minsta ya o le tu langa na pe ona fa leo ina ia ai amol mole lo fionga mi sta ngalunga tele o wala so tu malo o fie fa leo tele to taia la wala tu le sa mai tan malala yo atu sa fata atu si sila ye pa to hotu e ti e to anga ile return to paradise o le mata river ya ngala wala vaiti ya ale talo tuai ya ele mo se le le tu malo na via ale le mo sa mo ato e mai se o tatu malo e mai fafo ia o mea ia mo vai e tulanga pe ona fale lei ia ole fala utele ma le afai ale kon karate le o mau al saunoanga le tai ole afa tino se kon karate pito sirio ne lei kon karate foi le male luos futa usanga o lo ato tole le lei ia o te fafte tele foi lo fionga le il palmia petai o awala lava nei o loa tau sanga mafti e ta vale ia male au fe malangai awala ia o seo lu o fale asela ia ele ia o ina fa leo o awala ia so ai ia tai mauta fa ngai na foi tai me tsunami ia mo fala velave a fa pena ia e ono a fi ai na tu atu inaile ia wa foi le fale ia ta sira nu o lo o yaile le vai o se vai e o ngā foi mole ai mai se fuanga halo mo mau le malo so ani il tato renewable energy ina ia le ia chili ma fa le ia chili o le vai le io talanga o le vai o le liu o le vai sin ia o le tau o le vai e le mo fa le mate e su ai te mi uma ia o le nganga na pe ona
nei foi se manatu ona le wa uma foi na file research mo le wala papa ia fa nga ina ia o te tonu ni si na fo fanga le fai ngo fia i foi ona file consultation mo le fa tino ina le vai po lo ma fo fo e tato finga malo ia o wala le matafa ia o si nu fo le tu mai tai lunga le maunga wa leva na matal no am le fionga le minsta sa ia olofiti wa fa fia na fa mai le afai ele ia se me wa fai le me pito si le na fa no ai tele le taimi na longo ai ma so ta ele matunu ia ele fa tino ina al me sidona le mali wala ta ile sol palot ala la va fa nga yo yale ele ministale le wala le si sui tauva ia olan campaign ia ol mena ma foi ele foi la wala lungo wala ole lo tu la fono ai fa tino lungo tu langa ia a fa fonga mai ia mali ia lo filangalo a fo ele tu la mai ol mena o ma foi na ele tu la le foi la wala fanga ia ole onai fo fanga ia mai se foi ole fanga solonga Tōna le whawhetalai. Ia, au tau whai ua saunanga ni usta, ia se tu atu te tai malo. Saunanga le whionga le minsta, sui mamalu fo i o le whangamwhase la. O le tualalo ale sa u whai i le tu malo palauli le vai. O le tualalo fo i lea o te tue watu la o whionga le minsta le tato vai lea. Li ua le vai o sina, ua ta oto uma studies na whai. Toe pau al mele fai o taulon fatino. Ai au ngale vatu i nel tato mota. Langa le fa fonga mai le tu malo. O le anava al tato whainga malo. E le faia se me fa le ton wai le malo ma le tunu umar lumanai. Ma o te talo te fo ila o fionga le minsta. Iau fai valo filima. Fa manino le le tato i tu malo. O te tau o na fa tino le tūlanga le fa le o le tato vaita mafa. E le ngata le tato vaita mafa. Alfa nga ina o le vailea. O le malo si anga whaona po nei tūlanga o le tato renewable energy. O le vaile le whanga ma le vaile sili sa vai o maina le tiritiri le tato malo e pēna o whaiatu. Ma ua pēla eva no e wha soa i le tūlanga e wha soa i malmalamba le tū malo. A wane i whaia tū lau lava o le wha malosi puna o wha na tūla nei. Nā le ota oto i a tu la fono le malo. E tato woa me sao. O puna vai nei. O me pulei tu malo. E te tau an tato wia pēla ngā lau whata tia au lape o tu la fono onna. O le pui puinga le malo i le sona fai. E ma le otu le malo e whare leia. O i tu taua na. A le tua lalo foi le no tua lalo e le sui o palau. Di whapena foi ono o tua lalo atu. I lau whionga le li minsta. Ono le vai le tasil nei vai no wola mai lava e le pe. Vai le nei mātou te sopo mai whare la taife so tai i lungo le maunga. Ma e o mai le so a tatu tera no la e tawhi le sami. Le ai ma se me tasi o pu e ai. E whai ai nisi tūlanga le refine. Ia filtered le lei. Tō whangu vai. A tatu whatua ia saina a maini province e toru mo tato. Ia nau malolea. Ai whai e fiti. Ia tō te vai toru se lau container lei lungo le wafu mta utu. A le vai ai. Vai e fiti. E wana le tiro mamao e mele le tato val commercializing o tato Samoa Water Authority. Isn't it about time? A te vai il tūlanga leo le whai o le whale vai o le malo. Ave wafo, so sani mo le tato tamao a inga le mele tato te anga iei. A pei ono o lau i tu malo, le tu malo, lo o puna ili whamanu yanga nei. Ele maua ya tato Aina ona mato tu alalo atu whapena ina ia tatala le fina ngalo. Awane i to yeini me punitia. Ai tato woia mele me manui ele tunu atoa male i tu malo. Mana ngang whalolo. Malo whaftai ia, whai umarol saunoanga la wafionga le minsta. Whaftai, ia, whai ui o tua, la wafionga le minsta, whaftai, tai mo, whionga whale tai o le malo, whaftai mo whautuanga. Tono lai whafonga mai se o mātou tu malo, ai mai se o mātou nu o whalsela, ia ele ta uai fo o lea vaenga, e au ngā mo se o tātou tunu. Ia, whamai atua i leo lau, i lau whionga le minsta, o wala o se o nu, o sa whatoa. O wala ia tasi lea o wala vade, to e pupu, le lei, pau o le mea, ia,
o fai si leva ile to fa tinoina o lunga i lunga ile mele lo to ile enga ngai lalo ya le wala ye le umia ile atua se maila ya mole fa tinoina o wala foi o public road ya e fa ngai na mo nai tangata pe asu fa mai yuta i taimi o le fa le tonu le tau ya fa tai fo i wa ai le au wala fa le ia se mato no nga ngaifo fa tai tele le wa mai ona fa ta pito i luma ya male fa i ngole wala le wa mai ona fa tino le wanga le ya male tal sanga mulmuli ai le mai la fionga le minsta tanga ta fa mai fafo la fionga fata ya tau tua na mala fionga la tau wala sa tau sanga la fionga le fa o to le return to paradise anga ia tu le Mata River mo si le fia le palmene malu o lo tu malo e so o lava mta fanga mo tu risi o le return to paradise ya fa pe fo ele Mata River ya ole paenga nai pe ona tau fa mino tele fu ina tangata pai malanga tu o tu langa le tau le awala ya man tu fo yo i lava le sa ta mata anga ya sa pu ele ta fu le o ke kupa ya sa o tamo mo kentane al tene le fanga maeva ya o le Mata River le ngole mta fanga wa mata ona tau le fanga ina le mta fanga sa fa pe ona lau i lo ai sa mo ma si o tatu ya mal nei foi tu malo ya ono to ale ang fai ya wala ya to titi atola fai tu la ya wel ta vale mta fanga no le o mo tele mo alu fia ya ta vale ai mai se ole to mo wai li mo fai pule patino el nu e si la to wala nga o ale tau si ai na yo la to ainga ono batau le o atu ya ini tanga ta fao mai ole au te fa tangi si ai lo fionga le minsta ina ia fa vave vai se me vave fa le ai le awala wa tua yai sio no o mtau o silfia sio no mtau tu le tu mtafanga la wiloa fo i on tau al champini fo na la ukikiti esa fatino awa mo tele sala fai ya ma awa tumo nei ya le yai mas fai ya champini Samoa to champini fa va malo ya ol mena mitai ya fa tai mole lang ina ole ngata la kiti Samoa ya fa pena fu ele kiti fa va malo ai mai se lava fuanga sa fenga yai mal to fa mai te o tato kiti Samoa fa tai pau al tu lalo tau tu ilunga nai fa ilonga nai au kiti lima vai aso tu ua sa vai ai malanga mai tu mo nei a pe foi matou au tua fai malanga mai aso umaile e o mai pase ono se lau sa wai ya ai ato ai masina ipu ale mo fu se trofi ya o sin taltala au ya el te vole le mai ai pe pese tu ai tua ya lai se me tu ilu mo la fil ta vale me pese ya ai ya el tanunga ya fa te tele ya mo me o ma walongo a fai fo pa o papa se fa matalang ya fa malu luat malu ave fale ile fa fonga anga ya al palmena e mai se o tatu tunu o fionga ile fon futalai ya onai langona ia mamanatu ia tu inatu ya wa fo ile ya so natua mela al fala wa telefo ye ole fia mo fisi umi ai peta ya langona ina fa malama lele me fo isa fsiringi al palmene o me ta o ma ai sea le o tai o tuti ya ole si mere o awala ma ele tele fala ya ai fa tai mo fo tuang ya alo fangi ele tuale tato palmene fangi ele fionga li palmia sui palmia minsta al capeneta ma sui minsta ya fa pe fo nai tuol mal ela o fionga le li tai o le tuangai le sui tai ya ma sui ma malu umol tato palmene ya ai se fo le fionga sa fa pito ya masi auto vaenga tu tas ya manu ya tele ya lo fangia se matu tu malo fa fengainga ya mo wale ola le au na fa tai fa malo fa tai
Malor ta pena la ofionga le minstar mtanga luenga ia e matua le fai ngofia le mtafa ole tafa yo fianga i man mtanga luenga. Mai se lave tulanga i fuala au fasaina ia o ta pena nga tai fale ia o ta pena foi le lawele ia mai se o valele i vaenga uma i ka ko poras ia a war fa tino ino nga luenga ma mafatu le venga fa manu ia tu le tua i lo fionga le minstar fa pe foi le ofisili ma le mtanga luenga ma o to uma o lo to nga lu lue puno wai ia a wale tausia o le mtanga luenga lo ofiso tute